Yeah, yeah, la it's ending. Go bar what's on the requester. So let's do it here. You can request my system. Karo Dembia. Zogala. Okay, yeah, la. Bueno, so street la. Busa sewa. Okay, let's go. Nascana la. Ses bus. Hi, Un poco. again Minjani. Go. Ish, kuna mwana disturb kula man. Then now wanna face. Shantizo wa ingo. Oh yeah, join. Still joining. Yeah. Ela kubantu nangu bakaba mbongo none usiwa request after uzisiwa group tema. Na mina alaga mina ya loga sekondo chum. Okay. Na alaga mina ya regular day sekondo chum. Oh, na manze wona kakwela. Nambo na mara you freezing. Okay. Okay. Yeah. Man kega. Okay, so welcome to our channel. Na cancer chine. Thank you so much. We administer forward that last Okay. channel. Manga spoon. Segmativi saba ingi sirve muy mani and then kumele. Navulavula ku evusisiwe Chauke mara va mbitana Gupta. Vusisiwe Gupta ro tlanga. So wam chuzuku kuti vitana Gupta kan maviti kwa Kuna ripimo rin'wana ni feature ka rona. It was my first time ya ku yimbelela. Vito ra risimu rero a ri vitaniwa Gupta. So that's how I got the name ya Gupta. Yeah. nakususa sesigundo na ka camera kasuba ivo vele kundisturbing. Ane ndisiya kuona sesigundo nada muvanyana nada muvanyana sesigundo na Mr. Mageza. Yeah, okay. So nada tava kumisunguleleni swa music. Lela sentrika channel dukuko. Misunguleleni Yeah. music mina ti album or na single tingana. So yimbelela i khale ku ri ku yimbeleleni ka va ku a ko va na it was a band kaya mara a no savela a ni se tshama ni leader but 2021 esana mina a yimbelela risimu rin'wanyana na papa mhani a ri yimbeleleliwa mhani it's a Mother's Day ivi a kutana u ta yimbelela u ta leader so I went there ta yimbelela that's where a nga realize ku voice ya fita ku leader it's good so that's how I get Okay. in music. Before unumkavanyeta ntoma kama ku amiyembele na papa na mani lava I mani na mani. Elias Chauke from Imapop i kokwana wa mina papa mhani Elias Chauke yeah va yimbele leta njhani vo? ta yimbelela gospel na gospel
Okay, ni tiva Elias Chauke va ka Makuleke. I won't tiva vona lava a ni va tivi mara hayi loko a ha ri swin'wana ni ta va tivi. Okay. Okay, mi ri va bale to yini hi nghena hinkwako swi nga ta kota ku swi twisisa kahle ku mani ku humelela yini mi ri vo va bale to yini. Va yimbelela gospel na xigaza. There is a track mina yimbelela na vona ra xigaza a va ri vitana ku i vuya kaya. Mara nga ku it's a similar person man. Elias loyi it's a similar na u bata gospel va ni tivi ku va pfa va chaya ka xinyori yabo. Yeah, va ziva va kona ka bende ya ka Xinyori. Oh, munhu ta ku vula vito ra n'wana. Sweswi va ti vitana Zongodi ra vutlhari. Okay, hi ta va busy hi vona. Ta va busy hi vona. Okay, mi ri mi sungule 2021 ku ba swa n'wina. Yeah. Leswi mi lidaka ku mi ri na ti-single or na ti-album tingani. So far a ni na album because student vana and stuff. No va na some singles ti nge se za ku ti release-iwa. So I wanna do an EP soon. Oh, soon. Yeah. Okay. Before you huma na ti tiva ku mi yimbeleli na mani mi yi chaye kwini mi feature wa mani. EP leyi ku na Mphuzi Chauke ka Maphotho, ku na Young Flow loyi a vitaniwaka Malume Flow wa Xinxoni, ku na Yaya Theyo loyi a nga ndzisane ya mina. Madlaya maniga mos yeah. Va ku va mi jima ra ka Maphotho. Bese za va featuring va ta kumeka kwalaya phika ya mahlweni. Oh yeah. Va a ri biya Changana. Yes. Okay. Mi ri mi ta yi chaya ku or mi yi chaye kwini or ma plan ku ya yi chaya kwini. Ku na studio kaya ka Maphotho. We kahle swilo swa ku swi straight. Yeah, si straightforward Amhlophe ichumu studio xikolo mo nghena mpaka mo chaya. Anytime loko ta nghoma ni nghena studio yi va yi herile. So tinghoma ta ku mo ti hleketa mo ti lorha or mo tsala hansi or ku humelela yini. Ku na leti ti lorhaka ni tiva ku ni yimbelela and then ni record-a hi phone ya studio. Some of the lyrics ti ta ku ri kwalaya studio. Nkarhi wun'wanyana wa chaya beat a ni vitana ku na beat hi leyi. Ti-lyrics ti ta kwalaya ti ya ni create ku hambana. Okay, mi te why mi choose ku va Gupta wa n'wansati? Gupta wa n'wansati i munhu nga endla Gupta wa n'wansati. Munji. Oh yeah. Oh, na n'wi tiva munhu. A ni ku mi ri Mubi. Se na siku ya sound nyana ku Munji. Na n'wi tiva this guy. Hi yena a nga endla ku ni vitaniwa Gupta. Okay. Se mi lava ku tikuma mi kha mi tirha na va mani kahle like general. So far Black Hair obvious, ba Jay John, ba Sammy Free. Those are the people I wanna work with so far. Yeah. Mi te mani Black Cat. Jay John, Black Cat, Black Hair, na Sammy Free. Black Cat vula ti Jemations. Yeah. Okay, ximanga xa tini. So ku mi va kuma vanhu lava ku hlupha yini sweswi. I know ka ni nga ti nyiki nkarhi mina, but now I'm back into music. That's why ni lava ku tiveka. Okay, so you have started here.
loko Yeah, suka la mi ta mi khe mi tiveka swinene ngopfu. loko hi suka la mi ta mi khe mi Swinene ku na ngopfu. va ri mani Busisiwe Gupta Busisiwe a ni ri Gupta. i stage name so Yeah, se hi ri le kaya mi ri i Busisiwe i Busisiwe Chauke. okay Busisiwe Chauke ka mi ti huma kwihi Ekaya ni huma ka Maphophe mara ndzi tshama. okay so la hi ta va hi khe hi tirha swin'we ku ya mahlweni ka tinsimu ta n'we leti mi nga ti chaya a ku chaya mani A ku chaya Young Flow. Na Young Flow na i Ntambi yeah, i Ntambi yena i producer. and produce A ni chayeriwa vanhu vambirhi mbisana mina na yena. na yena ni twi Black Cat a ku na part yin'wana yo duma ngopfu mi nga tshama mi yimbelela a ni sure na ta twa mi vula ku okay ni tshame ni yimbelela ximanimani ka part yin'wanyana a ni nga tshembi loko a ni byela ku hi yena munhu loyi Yeah, ni se ze na ni ta va sure yimbelela. mi swi vula hi nomu wa n'wina ku okay mina ni nga yimbelela lahayani ku endleke yini kwalaho Mina ni nga yimbelela kwalaya ka track lera ra DJ Mumba Ndagweni Ngetleni. There is a voice laya ingoni risenda 10,000. I voice ya Busisiwe Gupta. o voice ya n'wina swi ri ma yimbelela Ya ku nga dumuwangi. ma yimbelela swi yimbelela so keep it up keep it out the good work man Thank you so much. yeah va ha ya mahlweni hi lava ku tiva ku vanhu loko va mi lava let's say va ta mi feature or va lava ku mi buka or va mi lava for the event or the gig or something va mi kuma kwihi ka I mean Facebook WhatsApp Twitter if mi na yona social media wise Ka Facebook ku na leyi nga Busisiwe Gupta lo yimbelela. Ivi ku va na account number 2 leyi nga Vuyisi Mulweri. Yi ri Vusi Enzo Mulweri. For WhatsApp le ma number. request yona Yeah. For le WhatsApp number. For WhatsApp number it's 072 7185 389. 07 money 072 7185 okay 389. strictly business Yeah. mfanele mi tlhela mi va byela ku strictly business Yeah, strictly business, very. for the bookings between number Facebook loko mo lava mi ta mi kuma ka Busisiwe Gupta or I'm sure if pen page Busisiwe Gupta Yeah, same page. na ya personal Yeah. very Busi Busisiwe Enzo Mahlori Mulweri. Mulweri so a ha ri ku tirheni hi ya mahlweni ka ti-fans ta n'wina mi nga ti byeli ku yini ti-fans ta n'wina like a ni na ti-fans loko mi ri Ntambi mi ri artist mi na ti-fans Yeah. Ka defense like sweswi a va expecting music sweswi a va expecting ncino swinene a stagini. Anything lexi va nga ta xi lava from Busisiwe Gupta va ta xi kuma. I'm here for them now and ni lava ku va tsakisa. minghozi n'wi ku cina Swinene ngopfu. mi basisa mapiano Hinkwaswo na cina. Ni xingondo nyuwari. ngondo ku ri ngumsaka mi artist na saka mu Swinene ngopfu. artist va creative Ngunyutiwa la.
Oh, mabana na ngunyut. Yeah. Ani loko merin nisibeka masibeka kanjani. Loko sa R&B swi nga endli. Bayichangana nga endli ba hip hop. Mfana mi search music mzama ukuma ku hi weekend leswi nga kahle. Yeah, ni searching so far and ngibona mara Benta it's a good way for me for now. Oh, Iphile mara taba Benta yi mara Benta. eh Yeah. okay. Se mga ku yini ka defense ta xigaza forward or defense ta mina or mga ku yini ka mina nga malawula vanzani mi kuma namuntlha phela mi ta mi yima yimisi ngopfu. Hey, sona sivuleni. Vele yima yimisi Ka ngopfu. ka defense ta xigaza forward. Na defense ta Bodat Lies. Na ta Wisisiwe Gupta. Ni rhandza ku khensa swinene for nkarhi lowu mi nga nyiketa and then lava ku mi nyika a good music. Ka sweswo na mi tshembisa. Nhlamba mi nga swi vona mwisi. Na mi tshembisa. Music is in the way. I wanna Okay, be the top. so loko se sibuse ma va lava ka Facebook ya vona ka Facebook leyin'wanyana fan page Busisiwe Gupta Busisiwe yinini na number phone leyi ya 07 yinini liya na le ka xigaza for hambi ku wa ka mina loko ma lava ma senda message lava sisi lava ya Gupta hambi swi ya n'wi senda ku ya mo senda ka page ya mo senda la ni ta va lava vanzani makunu. Yeah, okay. So before hi pfala loyi a lava ku vutisa xivutiso ka sesibusi or a lava ku vutisa xivutiso ka mina a nga request leyi a yi na tikinga leyi this one a yi na tikinga a nga tlhava request laha mi ti hlamulela hi wexe swivutiso swa n'wina so munhu loko a ha ri ndzeni munhu ku fanekele ni cheka swin'wana maybe a ni siyini okay se mi ri na DJ Mashonza mi tirhi nyana. Yeah, na vona ka iphile na kona ku na track na vona. Okay mi nga va rate njhani ka Nga va rate ti-producer njhani? leti mi nga tshama mi tirha na tona. Yo, he's the best producer Shemba. Va olovisa swilo. Na vona va olovile. Va olovisa swilo swo olova hi. Rona i piano track. Yeah. kahle kahle koku tinghoma ti ta ti fanekele ti chayela koku mhani na tona langana to Asikisa hi ni n'wini mpfunzelani. ya ka le to hi faneke hi yingiselela hi vanhu va ta kota ku twa ku hi tihi tinghoma leti hi vulavulaka hi tona. Mi nga endla plan Yeah, I'm trying to do that. and hi khampani yi fambe hi chomi ya wena ya phet mun'wana tihi swin'we sesigundo hi swin'we driver mageza hi swin'we a yimeli sesi Gupta Mbata hi twanyana ku va hi khomeleni. Oh okay, welcome back. Yeah. A ti dumi phela yethu mi fanele va twa ku tisingle leti mi nga ti humesa hi tihlo
ya ile vanhu vo tshama hi ku tsalatsaleni ya kumeka mfale xipikara la mfale xipikara switwana na xi pfalekangi ya se matwala ke se fika ya xa twana mekho la decide mkhoma xipikara le hansi or something Mary? a yi twani ya swo se ya twana I don't know, bro. Anti sisi ku hayi nga tlangeli wena. mo yimbelela kunene hi twa ke wa ta swi vona ku n'wina ma feature ka n'we Okay, ni ta yimbelela the part leyi ni nga yimbelela ka yona ka that track ra Gokra. Miriwa longa ni byala ku ni famba ni ya byala ni ta vuya ni ku diza. Iwa longa ni ruma ku ni famba ni ya byala ni ta vuya ni ku diza. Awukhensi ku wena awukhensi hayi awukhensi kata mina awukhensi. Yeah, yo R&B le hi lava ku this is the R&B that we want le yo R&B le hi lavekaka keep up the good work ne soon dam kumelela ti features I'm available. Oh, you always available Yes, I am. okay hey tshama hi va khatini network eka xikondi ya hlupha yi tshama hi va khatini network eka xikondi and then Okay, so sorry for that. yeah network ya ka xikondi yi tshama yi kha yi mi hlupha so Hayi na hi raha na gezi ringa ku vuya. yeah a hi pfaleni lela ndzi ti-fans ta n'wina mi va byela leswi mi lavaka ku va byela swona hi pfala Vaseketeri va Gokda Bay ni kombela ku khomeliwa for ku teka nkarhi wo leha mi nga ri ku mphameleni ka swakudya swa n'wina, but now I'm back in the game and then I'm tshembisa a ni nge mi disappoint. yeah before mi famba ku na request la ni twa ku yi ri ku siyela yeah a yi humeleli mara no well hi bule leswi hi nga bula swona se va mi tiva sweswi UK va mi tiva ni le ka mageva sweswi hambi Sunside va mi tiva sweswi Hayi sa khenseka swinene. let's hope interview leyi yi va useful usually a ni endli swilo swi nga endleki ya swa ni ku
iPhone swi endlile paging page leri ri na 174,000 ya vanhu So, and 999 swo ta maybe 100 ku va 175,000. hayi swa matimba swi ta endleka next year. Ya vo munhu G vo munhu mani vo fanekele va mu phusha va mu feature vo n'wakhadzi very mani n'wakhadzi ya vo Mabel T hi vo fanele va mu feature mu phushana tinqambi ta le ka vo Fogi mi phushana. Mebula a ni ri na yena this December a ri ku rikhodeni ka Shimshoni. Ya kwalaho mi fanele mi nghena mi ta kota ku tiva ku loko se hi leyi mbamba voice ku voice leyi ya mani mi se ya group Ya Gupta yi koxiwi voice lava yi tivaka va yi tiva hambi va yi tumbeli kanjhani. ri senda 20,000 Kumbexani senda 20,000 ni ri senda 10,000. so vanhu risimu leri va talaka ya va ringise i risimu ra DJ Mumba ri hume ka EP ya last year not leyi ya Magoji leyi yin'wana yi hume ka yona so mi nga ma yingise ta ku ta voice ya mani loyi se tinghoma ta n'weti kona ka music platforms. This month a ni nga kumi chance yo ni uploada but this year last year August ni uploade single track ya mina ka YouTube leyi vitaniwaka munhu wa tika. Ya mi endlela na swilo swa straight mi register YouTube ya n'wina very Busisiwa Gupta mi endla na swa ti Spotify ni sure ku Black Cat wa swi twisisa ngopfu leswi. Ya ni ta ya kona va ta ni pfuna kwala. Ya Black Cat ngwe yi dlinisa sweswo Black Cat mi ya u ta mi pfuna tinghoma leti hinkwato single leti loko ku ti ri 4 hinkwato ti ya le ta endla tani mi le ku miseni ka Machankura swi na mali nyana. hayi ni nghene hi tlhelo se anyway mi ta twa Gupta no problem. Hina hi khesi ku va mi amukelini hambi sweswi mi nga hi dye karhi mara swi na mhaka hi ve patient. a ni khomeleni swinene for nkarhi yo yi ni hluphi micamo since ni mi lava hi 8 mi nga nghena 9 o'clock. yi ri ku mi hlupheni and especially ni tirhisa Facebook Live. Ya lexi hi Facebook kahle lexi a xi request lexi. No well hi tirhe kahle mani vonanga problem lavo request va lo requesteni ku vutisa swivutiso ka n'wina vo mi vonetela vo mi vona vo malwandla mabasa vo Tsundze 5 ku mala Salema Musa Confident a ni sure ku na n'wi mara it's fine mi ni tiva munhu un'wana na un'wana pheto mun'wana a kusuka la Tlhaveni sayida ka Makulikoro ya Mavilikwe Khambane Dr. Life kusukela ka Shimshoni Gundo Sasaramani driver mageza wa tela mi tiva 2 decide loko ka Makuleke lowun'wana wa le kuya mna xitong no khesi ku vona n'wina ka Atlas Channel u khense mina swinene bye Sharp.